Hello everyone, hello student. Hello teacher, hello everyone. Okay, how are you today, student? I'm fine, thanks to and you. Okay, I'm good. Thank you, student. So today we study about Unit 3 that we study about review word and dictation. Okay អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនអំពីការរំលឹកពាក្យនៅមេរៀនទី3ហើយសរសេរតាមអានដោយសារតែមេរៀនទី3យើងបានរៀនចប់ហើយតាមរយៈវីដេអូដូច្នេះយើងនៅសល់តែការរំលឹកពាក្យឡើងវិញហើយនឹងសរសេរតាមអានអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះteacher នឹងឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាសរសេរតាមអាននិងរំលឹកពាក្យអញ្ចឹងយើងរំលឹកពាក្យមុនដើម្បីយើងចូលដល់សរសេរតាមអានតោះអញ្ចឹងយើងបើកសៀវភៅពុំទាំងអស់គ្នាមកនៅ Unit 3 មេរៀនទី3ណាកូនណាតោះ hurry up នៅមេរៀនទី3ណាកូនណាពីព្រោះយើងបានរៀនចប់ហើយនៅពាក្យនៅក្នុងមេរៀនទី3ហ្នឹងមានដូចជា12ពាក្យណាកូនណាចុះបើ Unit 3មកកូនឆាប់ឡើង Unit 3 តោះ are you ready Yes. កាកា are you ready កូន Yes. No. តោះ hurry up Yes. តោះអញ្ចឹងយើងនឹងអានរំលឹកពាក្យឡើងវិញសិនណាយើង review word ទៅលើពាក្យដែលយើងបានរៀនហើយនៅ Unit 3ហ្នឹង Okay so for example you can read the word web សំណាញ់ពីពាក្យ web I spell W E B okay Yes. Okay តោះ let's go 1 2 3 You need say listen and learn web សំណាញ់ពីពាក្យ web សំណាញ់ពីពាក្យ web I spell W E B web សំណាញ់ពីពាក្យ A សុទ្ធ A I spell E double G A សុទ្ធ web តែសាទ web I spell V E T web តែសាទ can លេខ10 can I spell T E N can លេខ10 chat យន្តហោះ chat យន្តហោះ chat I spell J E T chat យន្តហោះ net សំណាញ់ net I spell N E T net សំណាញ់ web សំ web សំ web I spell W E T web សំផែសាច់ចិញ្ចឹមផែសាច់ចិញ្ចឹមផែ I spell P A T ផែសាច់ចិញ្ចឹម hand មេមន់ hand I spell A V N hand មេមន់ pan បិច pan បិច pan I spell P E N pan បិច red ពណ៌ក្រហម red I spell R E D red ពណ៌ក្រហម bad cracking bad I spell B E D bad cracking Okay good job student thank you for reading and for the review word so then we dictation together okay give me a book give me okay យើងនឹងចាប់ផ្ដើមសេតាមអានអស់នេះណាកូនណាអូខេដល់អញ្ចឹងយើងត្រៀមក្តារត្រៀមប៊ិចត្រៀមក្តារនិងហ្វឺទាំងអស់គ្នាមកហើយនឹងត្រៀមពងលុបឲ្យស្អាតតោះចាប់ផ្ដើម Are you ready yes តោះ let's go first one web សំណាញ់ពីងពីង web សំណាញ់ពីងពីងសេអក្សរស្អាតស្អាតទេណាកូនណាអក្សរចាប់ដើមដំបូងយើងសេអក្សរធំ web សំណាញ់ពីងពីង Are you ready yes okay no okay you ready កូន no តោះ hurry up web សំណាញ់ពីងពីង web សំណាញ់ពីងពីងតោះមកយូរជាងគេហ្មងកូន Are you ready yes okay 8 សុទ្ធ 8 សុទ្ធសេសស្អាតស្អាតទេណាកូនណា 8 សុទ្ធ Are you ready yes okay តទៀត wet ពេទ្យសត្វ wet ពេទ្យសត្វ wet ពេទ្យសត្វ wet ពេទ្យសត្វដក clear ថែនលេខ10តោះយើងបញ្ញាប់ជួយគាត់ណាមិននឹងច្រើនពាក្យដែរថែនលេខ10 Are you ready yes okay jet យន្តហោះ
jet dân học jet dân học are you ready Yes. okay net sầm nành net sầm nành net sầm nành okay to tiết vét sám vét sám okay are you ready Yes. vét sám con W. vét sám đọc clear pet pet sát chỉnh chấm pet sát chỉnh chấm okay are you ready Yes. Tao hand mê mòn hand mê mòn hand mê mòn okay are you ready Yes. Tao tiết pan bệnh pan bệnh Tao are you ready Yes. Yes. okay red for home Tao red for home are you ready Yes. No. okay red for home hurry up are you ready red for home Yes. okay last one bị trong cõi bad cracking bad cracking okay are you ready Yes. okay tỏ những dương lực đào từng nếu mà con á tỏ thì chờ tiếng trong đơn thay dương sẽ trời được khó hay sẽ so hình sáng tiếng nó con á tỏ web sầm nói những tiếng a xuất web pet sát than lịch đọc chơi chân ho net sầm nói web sám pet pet sát chỉnh chấm than mềm món than bích red for cỏ hóm bed cracking ok những khơi tha dictation dương từ tầng ở khné chơi teacher đọc very good tỏ chất dương đây mùi làm bài đặt sạc luôn ấy nó con á tỏ chất dương chập đam an tầng ở khné đặc biệt để dương mà dictation hỏi đến con á tỏ chập đám 1 2 3 Và xăm nanh bình biang ê sốt và tà sát than lệ đọc chát dùn ho nét xăm nanh và xong phép sát trình trăm hèn mê moan than bật ra bốc ra hông bét cracking. okay good job student ok សម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺការ dictation ហើយនឹង review word គឺយើងបានចប់ហើយទៅលើ unit 3 so say goodbye to everyone student goodbye teacher Goodbye. Goodbye teacher. Goodbye everyone. Okay. See you tomorrow. okay goodbye student and goodbye everyone good luck see you tomorrow